megalayapost.news. District Sports Officer Karibhoy District Uba Bobby and Longbet. Ulapan pau ke jing sokmen ke bakrau halor ke jingla jing laitli ke school naga district ban mi khmat ne ke jela Meghalaya syaka international sebrutu kop arajar apsau ke ba on sapalongshen hakanong ba New Delhi ba Bangalore. Kita ke laitli ke school ke ba yo ban mi khmat ne ke jela syaka te kelempung ki kentup ya ke Minken Higher Secondary School ba Rembong haka kerdan under 17 ki Shenrang ka Christian Higher Secondary School Nongpo haka kerdan under 17 ki Kintai bat ka Nongjeri Presbyterian Secondary School Nongjeri haka kerdan under 15 jong ki Shenrang. Uba nongbet ulaya thuru ba ka jingpen kre bat penbit penbiang ya kali kawan jong ki kinhon kadang ya menta chakmat khamtam hakaliang jong ki Kintai ka under 17 ke ban sedangno nadu ka santrek jong banai nailor arajar apsau. District Sports Office mendap kajing kemen ban tip capi ba likely ka kahon ni dekai ke sebutu kap ban mikmat ka district jumi ni ba ban boys ka thong ta ban qualify go likely kahon ka ka Minken Higher Secondary School in Barimbong antara Nongjeri Higher Secondary School Nongjeri Kunjur Christian High Secondary School na Nongpo. Ikalong ka buram ka bakhraw ka district jumi ng ilaban po siya sa kanil katang ang mga record ng ilaban qualify sa state level lightly hajuk po ngaju kemana din siya por sistem badak tanah po ka district jumi is Khasi Hills hi baju qualify lightly hajuk po ke minta kasin pada Karibhoy district jumi telah syumti antara chance mentah ban mikmat ada jinapat berlaku kinhon sebagai national level ke New Delhi berkunjung ke Bangalore. Ke syai gani jinjok ni mau syai ba district level juni bagi pelong haka makan Nongjeri makan umran yang pernah berkunjung apa makan Maulen Maukan ila sudah sibun ba di orang lain tadi di beran kita daerah kena sini kini orang kai ban ini kita mau kasar tu kilo kai kan ke district level juni berkunjung dak juni ngero ki school berkila corporate ni pun pendak ini ki matches nomor aku por abun bau slot ke wilayah just kemudian begini ya kai umran kunjur Maulen kunjur aku Nongjeri way buat slot ya man tetap cepi ba kalau ba school provide di gitu ba qualify ba ni cepo state level wilayah Trish Tom hi berkilayah tray dekat bangi ber office but mengkre ka kedua but pasudnat ba keluar ban ya masuk tu ke income kunjuru ban mengkre ini bikin kedua ni lah ban practice teng sesulong berkiam sute itu kre berkini di school kila cooperate berkila kunjur kata di kita digoi ka advantage New York begini ya kai pada state level di haju por mudap kai berang sa mentah pat ban ya chakmat ko di jimpin kre mentah ke national level mentah ki jukhar pat ke international level teman bagi kinhuni kibun bawana baru nadu na Sri Lanka na Indonesia na Bangladesh na Bhutan na Nepal di let's say ada ke por bagi krenot mabaka ke under 17 girls kan stang kam klo kani ubna kan santrik ubna okas bat kunjuru ya ka sub junior under 15 boys pat ketugan nang pat hau arra okas jeni te kejipin kre ba yo por baham ta par kaliga under 17 ke belum adu kalwe tadi pusat temu under 17 boys di ngatrai ke por kala
kala kami bang kreno ati ngatrena na productive sporting affairs na head office ni ro kita pitip yang ni bangin habe kundo no rodot berkunjung kre ki penhun mat pilihan kita di sunan kam na ki tiket na ro ki ni kita ibang kam ban pitip dunia par shopping na chipo Delhi kunjung chao Bangalore kita dewe ke jingkali ba jingkam ba cuma pelong ni nama ba le si ha boy sini padon itu badan apa silang ti ka sistem hai kena sini ban ki no ban adjust kan ban suthu ka ko mi kai si silang andre ga ik bas nak long ba hey ke cakap ni yo ba khamha hi ni padan kam kita bania ni practice ke ite badan ni khambiang ya kemau ni na practice bagi hamadan cha bhalumbong chite bang hari wat lat ti nu yot nan ha man yot mkhe kedon kumjuru sini chapo nang jiru bagi yot tu khndoru tamba bobek pat kamadan kalau irap sibo ni bang mkhe na kenya kenya minta nika state level hundred da ngap perkhat bagi kani kapat long men toys sikat day ni perkhat bani hap le isa silang ban kre kani tingi laya kre pat apo sai ni hu bagi ni dap da chung sumu yo deputy director juga sai ba ula ai ni jaka bagi trade mat kunjuru ni la shuya ya bersama man yo ki jaka sa station po ni hu hi bat ni taskul do kala irap lang bang ni nak ya kebit kemudian bersio ka jindut jiksat kunjuru mars ni on training pat ante hapo badan ko bahapat kala ra si gede yang ni mungkin laban sutu ko ya har ko mi ka jong ni competition bat na slot ba kena jumi ro ki tristom baki kilong kita ki kena ki bala kwa shaban poi sha ka thang bat ni ba hadu ki la kai ne ka state level te ga musim te ga no ba ikna plat sha bakin ih madan ni te le se ga di tai ka bala ban ai ta jing chok ta sen bat na bat kata ka madan chipi kre jumi ni la yo sha ban kai state level ka di jing ra kha te ka di ga we ni kiban palat bat le se nani chwat te na trai kadanya ka por kadehi ka por bakal district ni kan hap yo ai dan ko ha te le se kan ni kan job ni akan ka state level kan one long kam kloi no ai kin ran go hai bakal district ni Meghalaya Post.news